Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video u kome ćemo govoriti o Zvončici, jednoj od Disneyjevih najčuvenijih junakinja. Ukratko ćemo proći kroz celokupnu istoriju ove male heroine, od njenih početaka u crtanom filmu Peter Pan, preko njene postavke posvećene Disneyjevim vilama, pa sve do njenih čuvenih animiranih filmova. A na samom kraju ćemo odgonetnuti zbog čega je Disney prestao da objavljuje filmska ostvarenja o ovoj vili i njenim prijateljima, kao i kakve planove ova kompanija ima za budućnost Zvončicinog vilinskog serijala. Disneyevu Zvončicu smo prvi put imali prilike da upoznamo u crtanom klasiku Peter Pan iz 1953. godine. U ovom filmu Zvončica je predstavljena kao temperamentna i ljubomorna sporedna junakinja koja svoje vreme provodi putujući po nedođiji sa svojim prijateljem Petrom Panom. Uprkos svojoj prgavoj naravi, ova mala junakinja je veoma brzo osvojila srca mnogih ljudi, te nije ni čudo što je 1998. godine njoj bila dodeljena titula zvanične Disneyjeve princeze. I tako je Zvončica tokom kasnih 90. i ranih 2000. godina uživala sve raskoši koje krase ovu kraljevsku postavku. Dobila je liniju svojih ličnih proizvoda u Disneyjevim prodavnicama, zauzimala naslovne stranice časopisa o Disneyjevim princezama i bila sastavni deo svih značajnih Disneyjevih događaja i kampanja. Međutim, tokom 2000. godina vile postaju veoma popularna tematika u svetu crtanih filmova. Počeci ovog vilinskog trenda vezuju se za 2004. godinu, kada je Rainbow Studio objavio svoju najčuveniju crtanu seriju, a reč je naravno o crtaću Winx Club. Ubrzo nakon toga, tačnije 2005. godine, na naše male ekrane stiže još jedan animirani sadržaj o vilama, a u pitanju je film Barbie Fairytopia. Winx Club i Barbie Fairytopia pokazali su se kao veoma uspešni projekti, koji su dokazali da se deca itekako interesuju za crtaće o vilama. Zbog svega toga, Disney je doneo odluku da se pridruži ovom trendu i da načini svoju sopstvenu postavku posvećenu vilama. Budući da se Zvončica već pokazala kao veoma draga i voljena junakinja, Disney je odlučio da svoj vilinski serijal izgradi upravo oko nje. Ali, da bi ova Zvončicina nova postavka mogla da ugleda svetlost dana, naša mala heroina je najpre morala da se odrekne svoje titule princeze. I tako je 2005. godine Zvončica trajno uklonjena iz postavke Disneyjevih princeza i umjesto toga je postala lice nove postavke nazvane Disneyjeve vile. Za datum osnivanja Disneyjeve vilinske postavke uzima se 13. septembar 2005. godine, kada je objavljena Zvončicina prva knjiga pod nazivom Vilinska prašina i potraga za jajetom. Ovo književno delo označilo je prvo poglavlje Zvončicinog novog serijala u kome je ona bila glavna junakinja. Ono što je veoma zanimljivo napomenuti je to da se likovi iz ove knjige u potpunosti razlikuju od onih koji će se kasnije pojaviti u Zvončicinim animiranim filmovima. U ovom kratkom romanu Zvončica ima sasvim druge prijateljice s kojima se upušta u različite pustolovine širom Vilinske doline. Ubrzo nakon toga usledila su i druga književna izdanja iz ovog serijala, a uz to ove Disneyjeve vile dobile su i liniju svojih sopstvenih proizvoda u svim Disneyjevim prodavnicama, poput igračaka, lutaka i školskog pribora. Disneyjeva nova vilinska postavka se od samog početka pokazala kao veoma uspešna, te je Disney odmah uvideo da Zvončica i njene prijateljice zaslužuju da dobiju sopstveni film.
I tako je krajem 2005. godine započeta izrada Zvončicinog filma pod imenom Zvončica i prsten verovanja. Produkcija ovog filmskog ostvarenja odvijala se u Disneyevom sporednom studiju pod nazivom Disney Toon Studio. Ova producenska kuća bila je zadužena za pravljenje i animiranje filmova i nastavaka koji uglavnom nisu imali bioskopske premijere, već su isključivo bili objavljivani na videokasetama i DVD-u. Zvončica i prsten verovanja trebalo je da bude prvi film o postavci Disneyevih vila. Njegova glavna radnja sledila bi Zvončicu, koja bi svojom temperamentnom naravlju izazvala ogromnu katastrofu u Vilinskoj dolini, koju bi potom samo ona i njene vilinske prijateljice mogle da reše. Petar Pan, Kapetan Kuka i Panovi izgubljeni dečaci takođe je trebalo da budu sastavni deo ovog filmskog ostvarenja, koje bi nam predstavilo nedođiju i sasvim drugačijeg ugla. Međutim, tadašnji glavni kreativni upravnik Disney Toon studija, John Lasseter, bio je veoma nezadovoljan pravcem kakvom se produkcija ovog ostvarenja kretala, tvrdeći da je njegova radnja veoma loše razrađena i nezanimljiva, te je svojim scenaristima i animatorima naredio da prestanu sa daljom izradom ovog dela i da umesto toga započnu i osmisle potpuno novu priču za Zvončicin prvi film. Ta nova verzija ovog dela vremenom se razvila u Zvončicin čuveni prvi animirani film koji nam je svima danas poznat i čija nam je radnja prikazala kako su izgledali počeci ove vilinske junakinje. Dok je delo Zvončica i prsten verovanja ostalo zauvek izgubljeno i nedovršeno. Animirani film Zvončica premijerno je objavljen u oktobru 2008. godine, i to na DVD-u i Blu-rayu. Ovo filmsko delo ostvarilo je veliki komercijalni uspeh, što je samo dodatno osnažilo ovu čarobnu postavku i Disneyu potvrdilo da deca zaista žele da gledaju sadržaj o vilama. I tako su u narednim godinama usledili novi filmovi o ovoj junakinji i njenim prijateljima. Drugi Zvončicin film pod nazivom Zvončica i izgubljeno blago izašao je 2009. godine. Odmah za njim, 2010. godine, objavljen je i treći film iz ovog serijala, Zvončica i veličanstveno vilinsko spasavanje. Dok je 2012. godine izašao Zvončicin najpopularniji i najuspešniji animirani film, Zvončica i tajna krila. U tom periodu Disney Toon Studio je radio na onome što je trebalo da bude peto i poslednje Zvončicino filmsko ostvarenje, čiji je naziv glasio Zvončica i trka kroz godišnja doba. Premijera ovog dela takođe je bila zakazana za 2012. godinu i njegova glavna radnja pratila bi Zvončicu i njene prijateljice dok učestvuju u sportskom događaju koji je sličan našim olimpijskim igrama. Međutim, na posledku je doneta odluka da se ovo delo znatno skrati i prepravi u kratkometražni animirani film, umesto da bude peto dugometražno ostvarenje. Premijera ovog kratkometražnog specijala održana je 19. novembra 2011. godine na Disney Channelu i njegov zvaničan naslov glasio je Igre u Vilinskoj dolini. Nakon toga, Disney odlučio da ipak nastavi s pravljenjem novih Zvončicinih filmova, pa je peti film iz ovog serijala objavljen 2014. godine pod nazivom Zvončica i Vila Gusar, dok je šesti i ujedno poslednji film o Disneyevim vilama, Zvončica i legenda o čudovištu iz Nedođije, izašao 2015. godine. No,
to nije trebalo da predstavlja posljednje poglavlje postavke Disneyevih vila, jer je Disney nameravao da napravi još 2 filma o zvončici i njenim prijateljima. Sedmi film je bio veoma dugo u produkciji i njegov zvaničan naslov glasio je Zvončica i Akademija za vile majstorice. U ovom izgubljenom nastavku Zvončica je trebalo da pohađa jednu posebnu školu za vile majstorice koja se nalazi u skrivenim tunelima ispod londonskih ulica. Tamo bi se Zvončica prvi put susrela s gradskim vilama, stekla nove prijatelje i suočila se s novim nevoljama koje bi ugrozile ovu školu i njene učenike. Nažalost, produkcija ovog filma zvanično je obustavljena krajem 2013. godine, jer scenaristi nisu mogli da se dogovore kakvom pravcu bi radnja ovog dela trebalo da ide. I tako je Zvončica i Akademija za vile majstorice postao još jedan Zvončicin izgubljeni film. Pored njega, tokom kasne 2014. i rane 2015. godine, Disney Toon Studio radio je i na izradi Zvončicinog 8. filma, čiji je naziv bio Zvončica upoznaje Petra Pana. Ovo je trebalo da bude poslednje ostvarenje iz serijala Disneyevih vila, koje bi nam konačno otkrilo kako je izgledao prvi susret između Zvončice i Petra Pana, kako se razvio odnos između ovo dvoje junaka, kao i zbog čega je ova mala heroina odlučila da napusti Vilinsku dolinu i pridruži se Panu u njegovim pustolovinama po Nedođiji. Pored svega toga, ovaj film bi nam također prikazao kako je Petar Pan dospeo u Nedođiju i zbog čega su on i Kapetan Kuka postali neprijatelji. Međutim, kako je produkcija ovog filma odmicala, Disney Toon Studio suočavao se sa sve većim poteškoćama. U tom periodu je pre svega počela drastično da opada prodaja DVD-a i Blu-raya, jer su novi streaming servisi poput Netflixa i HBO Maxa sticali sve veću popularnost. S obzirom da je Disney Toon Studio uglavnom bio zadužen za izradu video i DVD filmova, bilo je sasvim jasno da ova producenska kuća neće moći još dugo da posluje pod takvim okolnostima. No, ono što je trajno zapečatilo sudbinu ovog studija bio je trenutak kada je otkriveno da se John Lasseter godinama unazad neprimereno ponašao prema svojim kolegama i zaposlenima, što je naposletku dovelo do toga da on bude suspendovan, a potom i zvanično otpušten 2018. godine. Kako je Disney Toon Studio ostao bez svog kreativnog upravnika, a njegovi proizvodi se sve manje prodavali, doneta je odluka da se on 28. juna 2018. godine trajno zatvori. Prekid rada studija označio je i okončanje izrade svih njegovih filmova, uključujući i 8., odnosno posljednji film o Disneyevim vilama. I upravo iz tog razloga Zvončica više nikada nije dobila ni jedan animirani film. Godine su prolazile, a ova čuvena vilinska postavka je polako počela da bledi. Disney ne samo da je obustavio izradu Zvončicinih filmova, već i u potpunosti prekinuo proizvodnju njenih igračaka, lutaka i slikovnica. Činilo se da je serijalu Disneyevih vila zaista došao kraj. Ali ubrzo se ispostavilo da Zvončicini obožavaoci nisu bili spremni da se tek tako oproste od ove male junakinje i njene čarolije. U proteklih nekoliko godina broj ljubitelja Disneyevih vila znatno je porastao. Mnogi Disneyevi fanovi počeli su da snimaju i objavljuju različite sadržaje o Zvončici i njenim prijateljicama na društvenim mrežama, a uz sve to, svih 6 filmova o Disneyevim vilama postali su prave senzacije na Disney Plus platformi. Ova promjena u popularnosti vilinskog serijala nije prošla neprimećena,
I zato se pre 2 godine dogodilo nešto što niko nije mogao ni da zamisli. Tokom leta 2024. godine Disney je izjavio da će Zvončicu i njenu postavku vratiti iz zaborava. Tom prilikom najavljeno je da će biti objavljene 2 nove knjige o Disneyjevim vilama. Za razliku od prethodnih književnih dela o Zvončici i njenim prijateljima, ovo nisu bile neke dečije slikovnice ili lagane knjižice, već 2 veoma ozbiljna i zrela romana. Prva knjiga objavljena je 5. novembra 2024. godine i njen naslov glasi Zvončica i izgubljeni grad. Radnja ovog romana je zapravo poprilično jednaka radnji izgubljenog filma Zvončica i Akademija za vile majstorice. Baš kao i u tom nedovršenom filmskom ostvarenju, Zvončica u ovoj knjizi odlazi u London, gde nailazi na misteriozni vilinski grad skriven ispod njegovih ulica. Ona tamo upoznaje nove vilenjake i pomaže im da se suoče sa zlobnim zlikovcem koji predstavlja veliku pretnju svim gradskim vilama. Dakle, ovaj novi Zvončicin roman je u stvari književna adaptacija nedovršenog 7. filma o Disneyjevim vilama i otkriva nam kako je Zvončicin život izgledao nakon događaja 6. filma. Druga knjiga o Disney vilama objavljena je 4. februara 2025. godine, a njen naslov glasi Krila zvezdane svetlosti. Ovo delo u potpunosti je posvećeno Clarion, kraljici Vilinske doline, a njegova radnja odvija se mnogo vekova pre Zvončicinog rođenja. Ovaj roman nam zapravo otkriva kako je Clarion postala kraljica i pripovida nam priču o tome kako su se ona i zimski vilenjak Milori upoznali i zaljubili jedno u drugo. Deliće te priče već smo imali prilike da čujemo u Zvončicinom 4. filmu Tajna krila, kada je otkriveno da je njihova zabranjena ljubav uzela veliki danak, onda kada je izazvala pucanje jednog od Milorijevih vilinskih krila i time trajno promenila njihovu sudbinu. Krila zvezdane svetlosti je knjiga koja temeljno razrađuje upravo tu priču i otkriva nam kako su izgledali počeci kraljice Clarion. Ove 2 knjige pokazale su se kao veoma uspešne, te je Disney 13. februara ove godine najavio i 3. roman o Zvončicinom serijalu. A ovoga puta reč je bila o romanu čija je radnja usredsređena na Zimzelenku, Zvončicinu sestru. Naziv ovog književnog dela je Krila sanjarenja i ono je objavljeno pre svega nekoliko dana, tačnije 4. avgusta. Ova knjiga odvija se pre radnje filma Tajna krila i otkriva nam kako je Zimzelenkin život izgledao pre nego što su se ona i Zvončica prvi put srele, kao i u kakve se sve to zavrzlame ova junakinja upuštala u zimskoj šumi. Pored ova 3 romana, Disney je tokom proteklih nekoliko meseci po prvi put, posle veoma dugog vremena, takođe objavio i nove proizvode posvećene svojoj vilinskoj postavci, poput torbica, privezaka, pa čak i tarot karata. Sve ovo navelo je mnoge obožavaoce da poveruju kako će Disney možda uskoro najaviti izradu novog filma o Zvončici i njenim prijateljima. Naravno, to su sve samo puke želje i nagađanja. Ali uz sva ova dešavanja i nova vilinska izdanja, zaista ne bi bilo i suviše čudno ukoliko bi Disney stvarno odlučio da napravi novi filmski sadržaj o ovoj maloj junakinji. Bilo bi predivno vratiti se u Vilinsku dolinu i pratiti Zvončicu u njenim novim postolovinama. Da li će se tako nešto zaista desiti u narednom periodu,
pa jednostavno ćemo morati da sačekamo i otkrijemo. Ali nam do tada niko ne može zabraniti da se tome nadamo. I to bi ukratko bila celokupna istorija o zvončici i njenoj vilinskoj postavci. Naravno, tu postoji još mnogo podataka i pojedinosti o ovoj junakinji i njenim filmovima, koje ćemo mi zasigurno detaljnije obrađivati u nekim od mojih budućih videa. Recimo, možete biti sigurni da ćemo temeljnije razrađivati sve zvončicine nedovršene filmove u okviru našeg dragog serijala o Disneyevim izgubljenim filmovima. Ali te i mnoge druge video zapise o zvončici ću pripremiti kad za to dođe pravo vreme. To bi bilo sve kada je današnji video u pitanju. Zaista se nadam da ste uživali slušajući sve ove zanimljive pojedinosti o zvončici i njenoj uzbudljivoj istoriji. Ali se ponajviše nadam da sam vam putem ovog videa lepo razjasnio šta se to dogodilo sa zvončicinim filmovima i zbog čega je Disney odlučio da u potpunosti prekine njihovu izradu. U svakom slučaju, ja ću nastaviti da vas izveštavam o svim dešavanjima iz Vilinske doline. I ko zna, možda ćemo jednog dana zaista i dobiti novi film o Disneyevim vilama. To bi bilo sve za danas. Ja se uskoro vraćam s novim videom, a do tada vam hvala na pažnji i šaljem vam puno pozdrava.